ovakva jedna tema sigurno da zaslužuje možda i posebnu sjednicu Narodne skupštine, zaslužuje mnogo više lica iz struke koji se bave direktno na terenu ovom problematikom da dođu ovdje i da iznesu ono čime se oni sve susreću na terenu. Kolege i kolegice su iznijeli ovdje mnogo dobrih stvari. Ja ću osvrnuti samo na neke i dopuniti neke stvari. Kolegica Lovrić je možda poentirala jedan problem koji je možda najizrazitiji i koji dovodi do ovoga svega, a to su mediji. U medijima nemamo pozitivnih primjera onoga šta naša djeca postižu u svom radu u školama. Imamo tamo neke reality show, imamo neke zadruge, imamo tamo, prave se heroji od nekih tamo, sada i ne opisujem kakvi su, šta su, dodjeljuju se neke nagrade, 50.000 eura, 100.000 eura, stanovi. Mediji pišu o crnoj hronici, pišu o nekim ubicama, ne znamo svemu ne. I djeca to gledaju. Pričali smo ovdje o prodaji diploma, o kupovini diploma i onda ti jedno dijete kaže, a zašto ja, stari, da idem u školu, da budem primjeran đak, da budem odličan učenik, neću dobiti pare, neću zaraditi pare, morat ću negdje kupiti diplomu, negdje da uđem. I ovo što kažete, morat ću biti član neke stranke, neke partije, nebitno koja je danas, juče ili sutra će biti na vlasti, da bi dobio neko radno mjesto. Zašto bi se ja školovao? Da li su mediji koliko izvještavali o tome da je prošle godine, govorim samo o 2023. godini, da su naša djeca, učenici, osvojili 5 medalja na Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi u Japanu. I kako su ta djeca nagrađena? Da li su mediji izvještavali koliko da su naša djeca osvojila 29 medalja na Međunarodnoj olimpijadi nauke, tehnologije i inženjerstva? Prošle godine samo. Koliko su mediji i kako smo nagradili studente Elektrotehničkog fakulteta iz Banja Luke, Nikolu Babića i Azura Elezović, koji su osvojili zlatnu i bronzanu medalju na Međunarodnoj olimpijadi iz mikroelektronike? Znamo li mi kakvu djecu imamo? I kako ih nagrađujemo? Nikako. Nikako. Ja znam, evo, ova studentica Elezović je prijedočanka. Nekako smo rodbinski povezani. Nije dovoljno da je primi nju ili bilo koga, napravi se neka kurtoazna posjeta gradskoj upravi, ministru ili bilo kome. Idite tamo, gledajte šta ćete i kako ćete dalje. Gledajte kako ćete platiti sebi put do ove olimpijade, do Japana, do Jermenije, do Pariza. Tamo su se održavale ove olimpijade. Mediji ne prezentuju ono što djeca postižu i ne pružuju te pozitivne priče da bi se djeca ugledala na to. Više će para zaraditi ako ode u neki reality show tamo i brže. I više će dobiti aplauza i bit će heroj ovoga društva. Kolega Vučinić je spomenuo jedan primjer u kom su djeca i roditelji, pazite, to me najviše šokiralo, djeca i roditelji šire neki snimak i niko ne obavijesti institucije, niko ne obavijesti policiju, niko ne obavijesti tužilaštvo. U što smo se to mi pretvorili? U što smo se mi to pretvorili, ja se pitam. Mi kao roditelji. Sve kreće, to je kolega Ilić rekao, sve kreće iz kuće. Nisu nastavnici krivi. Krenimo od sebe. Krenimo od nas koji smo roditelji. Koliko vremena djeca provedu u školi? 4 sata dnevno, 5 dana u sedmici, imaju ono ferije. Koliko je to vremena u 365 dana da oni provedu u školi, a koliko kod nas u kući? I onda su nam krivi nastavnici, onda su nam krivi profesori, onda nam je krivo obrazovanje, onda nam je kriva ministrica, onda nam je kriv sistem. Mi samo bježimo od svoje odgovornosti. Dijete provede, evo da kažemo, 70 ili 75% vremena u toku godine kod svoje kuće sa svojim roditeljima. Provede prvi 6 ili 7 godina samo sa roditeljima. Ono kad se udaraju temelji. I onda ga pustimo u vrtić, pustimo ga u školu i tamo nam je neko kriv što je naše dijete danas sutra tako. Krenimo od sebe, počistimo malo u svom dvorištu odgovornost
I onda pustite i štitimo djecu. Ovo što se govorilo, mi štitimo djecu tamo, nemoj neko da dira moje dijete. Nemoj neko da ga pipnu. Imamo slučajeva gdje djeca, ne znam, dobio, to je ovdje neko spomenuo, kaže, dobio dvicu. Roditelj dođe s advokatom u školu, prijeti profesor zašto je dao dvicu ili tricu, zašto mu zaključuje dvicu ili tricu. I šta onda da nastavnici profesor radi? A kakav to primjer daje se djeci? Roditelji kakav primjer daju djeci? A ne može izrasti dobro dijete istog, ne može izrasti dobar čovjek istog. Ne može sutra biti zdrava zajednica ako tako djecu odgajamo. Pogotovo ovaj primjer ovog vršnjačkog nasilja o kojem je govorio također kolega Vučinić, da kažem seksualnog zlostavljanja. Mi smo u Prijedoru imali isti slučaj. U stvari još gori. Neću govoriti imenima. Kada je nastavnik fizičkog vaspitanja seksualno zlostavljao djevojčice na časovima. Prijavljen. I znate šta je škola uradila? Prebacila ga samo u jednu drugu školu. U jednu seosku školu dalje iz grada. Eto, sklonimo ga s očiju. I znate šta on uradi? Pretpostavljate. Ponovi to isto. I niko ne obavijesti rukovodstvo škole zašto je upravo taj profesor, odnosno nastavnik, došao iz jedne škole u drugu. Pa da se malo obrati pažnja na to. Ne. Da kažem, pusti se vuk među jaganjcima. I napravi isti belaj. I tu potpuno podržavam kolegu Vučinića. Sa ovakvim ljudima se treba sistem da obračuna i da se udalje što je moguće više od djece generalno. Ne kažemo od obrazovnog sistema, od djece. Završit ću s tim da postavimo još jednom ovo pitanje koje sam spomenuo u diskusiji. U šta smo se mi to pretvorili, u šta se mi to pretvaramo kad nam djeca postaju ovakva kakva jesu. I šta možemo mi uraditi? Nije dovoljno jednom godišnje saslušati ovaj izvještaj. Ja sam i prošle godine diskutovao o ovome. I reći, treba, poduzet ćemo mjere, uradit ćemo ovo, uradit ćemo ono, godina prođe ovako. Evo sad da napravimo neku listu. Šta je urađeno od prošle godine do danas po ovome pitanju? Ništa. Bukvalno ništa na terenu nije urađeno. A slučajevi se ponavljaju zato što nema sankcija. Evo, znamo, desilo se u Trebinju, desilo se u Prijedoru. Dešava se i danas, ko zna gdje, samo roditelji i učenici ćute. I tako dijele možda ponovo tako te neke video snimke. Najviše je do nas, najviše je do roditelja, jer mi smo uzor svojoj djeci. Ja imam 2 djece, jedno je završilo školu, jedno se školuje. I uvijek kažem sebi, trebaš biti bolji zbog njih, a ne zbog sebe i onoga što drugi misle o tebi. Obratimo pažnju i mislim da je bilo vrijeme juče i prekjuče, a ne danas i sutra da stvarno nešto konkretno poduzme se po ovome pitanju. Vama hvala na vašem radu i svima koji su u vašem timu i koji se trudite i iznosite na svjetlo dan ono o čemu, evo, vidimo, ovo društvo još uvijek nije spremno da otvoreno razgovara. Hvala, predsjedniče.